Amaina ni umasiyama bada Yesu Kristo ubaita fefu ya ahobu. Omuso jui deda tola faluka ita bagang renua basu dodo ba channel YouTube YKB Balinias. Fatola ubaso itu balik ang renuada datala ke dapat ono dodo mangandre ita. Manda sibai so gelo Yehova bong masima bahema. Fodo rogeu ya aga bong ima irogi bajiman ninot. Bayadatu a Yesu umasiga mangernu si daromalimu. Amolag ke baba bele ba fatwa tua. Ina tola sabulu raga baba malua somasi ra uga balala ba urima seruma Bada Yesu no mangadrega ya tu. Stobali angernuada ma khate ala moriba buku wasiat. Ni hala moriba jura halewa jinenge faja sara. Ayat sara iruk flejara. Basian yang ngernu sibada te hala iya moriba jura halewa jinenge faja sara ayati 5 imane taromal balang. Idano sani bayag Yohane. Bani bayago ehehania munio ami le arate. Stubali tuho ba gagare te ale ye daone te bayago idana ba te fatenge. Sino muno gai babania keriso sila tolale mfalua wa mayago idana. Tenga bore ni faso. Hizai bore mesoba boto badodo. Medoji ni bayago idana bano tanda ba ono lo balangi si sabua telu ita abo bato bali ita tohu dangania bani sura luka ni basodare bajura halewa jinenge ni tadasaiga ke Deofilo ifasugi ba idano sani bayago Yohane bani bayago ehehania monio dania drani fahal Yesu. Famayaga idana nosto balitanda bajana resa baba mayaga ehe hanyamuni. Famayaga ehe hanyamuni ada Roma wa ehe hanyamuni zango sabwa ya ita kunama bah Yesu Kristo ba ehe hanyamuni zame fabole khudra di fa baba matuhu buala geha ada. Ba ehe hanyamuni wa te falua Banua zorgo adre bagulidan beredau. Wayandro Yesu khadra di falnia babo balui fatwa hari gehehan ya moni adre enala tema ba belu baba maduhu ya iya abo batobali ono nama ba zorgo. No te falua khada ba mayago idana badai nama badai nono baba de yehania moni ya tobali dela khada baba nandra faur sibho ya ita ono lo balangi baina la tebula gehe adre baba mahau ya ita menoto hudangania ita berdau meno aifa mayagi dan muguna mfahal ena fauridare faudu molo taromali lo balangi ba Yesu Kristo zito bali duma irege baba uridare laila niha ba aboto badedora haniha Yesu Kristo. Dawis to bali ang renuada data lau mangando. Sau hagelau da Roma 5 tua Yesu. Fadu dema ba fatay khamang kihya muad sanolo ya aga sangabalo ya aga baba ngosisio ta Roma 5 abo baba malua ya iya balala ba urima seroma bada Yesu no mangadrega ya duh si mana stobali angere nuada ya forma ita itolo balangi baina ita turheni channel YouTube dae ta like subscribe ba ta bagi khra aboda tanbe ya ahob